Masya nanti. Kenapa pernah? Dokter Niki nanti anak po may donistis cerong kupat. Ya, termasuk ubun beriau di sini. Kenduk pernah nuksan pra. Ngapa dia lah, long lah keren kumtu lah keren perbak tu long makan pasir teh. Ngana doh ketika por bakal pa adan say siya manan sayaw sa tay. Ah, Itu kapor ngalek-lek. ngiri ngar lawan. Nga Lagi teli. tengah kedua ayo. Ah, Dua dan orang lah. Lomba kecilnya kebun betul. dah, teman. Nyawan lo tong bentang kan. Mendera bawa dia ni kan. Depan lo ni dah cuma semua minta mendera. Nga terus niyo. Mi musni rian no namar ba kawai galong ini ke ba subuh mentang ya aiwai do rupa senam dia kenda usia. Adin juga berupa senam try mir along sirta jing em. Senda indal ayap kitu ki ba aiwai ki pateng bandang wan. Try kin nangla try bandang yo diang ini kenda. Kiniyo susan. Namar ki dekar company na bar de sisim kiwan kamu along king batit do mo de sai yesu kontrak na long batit do. Dila da nga try ngadon kami kato kamu undet sakut long ben extend biang sen berupa senam. Jadi kamu canon nang yo isu. Yo. Di kumta namar kin de ha kata kaboy. Di ni sini sida palan namar beli tang selapoy hakut ni ong bakal akut. Ngimla pan yele isu. Jadi nak kata pen ba kami kalau banten snow tu diberi lojong ba kakendau si semakalalek ale. Asin bangin yo penekam pe. Ai. Marka ai ke bangi ke babun ki kendau siap ni sosilong am kaja kunta. Kidon ki jaka ni wat ki khap hoi ru mo kitu ki ba ai sina petrol pom mo bayar soy kontrak dekar halas ki hapan yo poi kes kela begitu ki ba simwai betul jaka. Kaja hadu kata. Tinggi mentanya indai syuk bang nang sailam bakla te namar ini ki MRA jongi kilong tang sipor san snam plus kata kide ki public servant dibangi ngijet kiri syakri jongi mo ngi ki pajak ngi kenra government kamur kade ngi pajak ndiri kitu bodon aku itu kide telon ki kam ki jam kakum kajing kwa jongi pajak dia henry ledaki ki syong nak le jongi pajak kita kata te kamla arban long namar ka kendo ko siap ni kade jungi pajak Tidak ada piong kuda sama kumno orang pak. Datu ka kendo ko siap ane kade ka jongka government. Bila balik kan pengimon, ladang imon. Kata pemla arban long. Pemla arban long namar beli ka kendo ko siap kade jungi pajak. Te klaim kata ka public hearing lene kata ka sio pajak. Te kemut pi soi kontrak sok company na ba. Te ka pemla arban long. Namar ada pensio pajak, ladang aktif pajak. Dala ia menjur pajak. Dia kata kamu tidak ya soal yang mereka ni kadang kijing lek tu jumpa sama pertun tersa. Ini kadang kijing lek tu. Nang terkadang ada kimi tu kamu kisah aida oh benorak development hanya badon kam di samlap kam jam kumta. Hari kikam kijam bangi ngitrai terus kata beli. Ti mau kang ti siap kang ti dewyong kang thang dia thang rengat kang odin kang tikat pada trai ki hek saipan balik kalong bek nak kai kada. Ini bentuk saya kita tangki kam ngingim duna kami yang ni ada kasurkar kamle kamle dalal ni kamle benami ya kikam kijam bangingi tray supun butna mi kata NGT balai pada udah yang hadu mentau ya saya akti jongki te kemut to supun basalai ni paga dia nak kata pen bangang ong ni paga juga jalan ni jus ngotor bandur jaya lah dia kat balik bahan ni sus ngap deh